Kiuma kigomano gya kumurika makinya maria bururi utacoketie hari kuhitana na king'uki gya COVID-19 nyumba-ini ya mishemanio ya KICC guku Nairobi. Thank you, Your Excellency. Munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto ni mwe wa aria maumanyite ogeni thiini wa kigomano giki na rire mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta arikirie gwikinyia mwena uyu wa KICC mathaini ma miaraho gwatuika utheri ate gutiuma na mweneni wa munini wake gwikinyia. Honorable Matiangi, Your Excellency the President. Kurigana na mutaratara uria umuhuthike kigomano-ini giki kiria gikurehete hamwe magavana, ministers odumwe na maafitha nene thirikari-ini, munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto ni umwonyite mutongoria wa bururi ogeni na undu uyu urikiriirie na minister ugitiri wa thiini ndagitari Fred Matiang'i kunyita president ogeni akirekereria ndumiriri yake ya muthia. Thank you. Please be seated. Thank you very much. Naona gutuika gitumi kia Ruto kwaga gwikinyia thiini wa kigomano ta giki gia bata gitinamenyeka kugagaya kwa ndugu gatagati gake na mutongoria wa bururi ni undu mwe wonekire kuorotwo na njira nene ta umwe wa maundu maria matumire aikirie moko kigomano giki. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta nake akioneka kumukira na njira nene guku akiuga atongoria aria makoretwo makiriunga makanitha-ini oro kiumia ni amwe aria makoretwo magicungiriria Kenya kwaga kuhingia mawatho ma COVID-19 guku akiuga murimu uyu wathie na mbere gutamba makanitha-ini atongoria taya ni mabatie kuorotwo. We thank Kenyans, but it is we, the political class especially, that is leading the charge in defying laid down protocol. So hii ugonjwa ikiendelea kusambaza, tujiangalie sisi wenyewe mbele ya tuanze kuangalia wananchi. Na kuoneda inesio kinyaniria a Kenya maitekana mawoni ngurani megie ndeto ino amwe makimenereria Ruto ni kungatheria kigomano giki na wangi makimunyita guoko ndeto-ini ino. Imwe cia ndumiriri ici thiini wa rurenda rwa Twitter ikiuga Ruto ni abatie kuyeheria ta munini wa mutongoria wa bururi na wangi makiuga ni ndiranyita mbaru ikinya ria Ruto ria kwaga guthie thiini wa kigomano kiu tutambite kwirwo kana kuri na kigina kiungumanitio gia COVID-19.